Samo za moment Valerij uspeva da raščista. Ene šanse za Rabatnički gol! Diagonalno na Felipe, Potano ima prostor za tekstinu na Varda, Potano Stjepanović, pobjeda rasporeda, su igrači, dodavanje za Basani, Herrera, igra nešto po ofanzivne, naprema, leva taktivna pozicija, nakratko postavite na hvata tima za ekipata na Vardarima, za gostinskog tima ima dve promeni, do igra prema Matej Cvetanovski i Dejan Blaževski na mesto na Potplatanov i Todorovski. Samo da postoji novo i napad na fudbaleri tema Vardar, šansa za Vardar, Maksima Nevače, dobra prilika. Dejan Blaževski.